Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dayto'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Magala ka iti kanan nila kay mo sa bet ading ko. Tapno saanan ang masapul nga agluto ka no sumangpet ka. Ay nawaw! Ay, talaga nga iso ti plana ok manang Rowena. Si kamat ti makaam mo amang isupot. Ay bumuludak nga rod ay ti plastic container mo manang. Wen, mangirwar ka laang dita ading ko. Ay no! Ay ti prutas ngay manang. Ang mga nusaan yung mutlaang ang maibus na ito. Ay kat magala ka ano kayat mo ading ko. Ay alaag amin ng amanang. Sa nabalay taado ti kwartayo. Gumatang kayo manay no kaano akayat yaw. Kung nadamot tinatalgad at trabaho ni Johnny nga anak mo, saan ka nga parikot iti kwarta manang? Anya? Ado manantin niya awid mo amakan, sabit, bakit? Ay kat, adapay ati prutas dito no kaya maulakay. Ay nawa, nangalaan mo nga kada kita. Iti ayan ni Manang Ruina. Maya ta, lasing po lao na tikabsa mo kang ka. Wan, sipod pimusay ni Nanang ni Manang Rowena titimakter ng ina. Aging ka ita, no adati ka sa pula, mangtagmag. Siyempre, isuti inauna kada kami ngagkabsat. Sorong bangla, nga tulungan na ka, bakit? Una, isumutla ang tibili ni Nanang kenkwana, sakbay apim musay. Diyak malipatan day jay, lakay. Nanang, awan matgaya man timakan. Kita dita kaldero, Johnny anak ko. Awan matinagyan ti kalderon. Kasano nga awan? Ano ado matinlutok itay? Nangalalaang ni Antim sabet iti kanan ni Uncle mo mayo. Kitaham ka tinanang. Uray may sa kutsara na iso, awan tinabate oh. Ay nawaw. No kasta, inibus manan ni Antim sabet? Kanahin nyo aming ikan di kapsat yun nanang. Iso nga ispoil tata kastama tiraramidon nyo. Diyak mat impagarup nga i-take out na amin anak ko. Niyan ti sabit pwede ko nam nanang. Awan ti pakawanan na day jay. Madimot laang nito dyo aming kangkwana. Kitaan nyo akit na irwaman. Saarin nga gagat ngagtrabaho. Tati adday ti panunot na. Kit adda ka amang ted no adda ka sa pulan na kwarta. Unaan nyaman dita nanang. Maditimod ni Johnny nga anak mo, itay may gimatang dito'y Tersena, Rowena. When tawan na danunan na amakan ije balay ading Lena. Ay nawaw, ay kaindutuan ko mga manang. Na nagluto akmat, ngam imay ni sabit akabsat ko. In-take out na mat amin ang ading ko. Ay, amangan no, mairuwam ti kabsat mo, Agbalintuki din nga spoiled ay apaw. Kasanulaangan nga no, awan ka amang tad. O di agbisinda nga agasawa. Aywan nga agpaiso. No dumawat iti kwarta, ikakmat adagos. So mati madlaw ko. Nasingpit ka unay iti kabsat mo. Ay narigat ti kasta. Isudan tumula ang ti kaase no mairuwam da nga adda ka akanayon. Dua sardinas man, Lena. Day talaeng. Una, kay sulang mati umanayan ti kwarta. Ay, madamag kuman.
Saan kayon samot na mapmapan iti bangkag yaw? Ay talagang saanayn. Nay, apay ngay. Saan kami nagmula? Ola, sayang may. Adayo mo lang nga may. Makapabannog tiyag bunag no kasta pa nag-aapi. Ay kapag trabahuan nyo ngay kan ni Manong Mayaw ita. Mawani na. Agururay kami lang. Dati agayab. Wano mang pordiya kada kami. Anya? Apayan na sa ludsud mo? Ay, kanayo mo nga minon nga. At dati tao iti ayan yaw sabay. Ay, mabitla ang gayam. Tala, tigat-gatang masardinas, why? Sa dino tinagapwa, Rowena. Ay, ijay sentro ading ko. Napan ko lang kinasarita ti sup-suplayak iti nateng. Ay, wen, malagip ka. Sa magaya maminulaan da sabi ti bangkag ta. Ay nawaw, iti anya ko maaga po saan da ang minulaan. Nakadamagang matitiday ta ading ko. Di man sabi ta mismo tinang ibaga. Anya? Wen, sa dutanda ka no, taadayo. Ay, narigat ka no, ti agbunag no pa nag-aapi. Pangalaan da nga ron iti kananda nga no saan da nga agtrabaho. Siyak manan tinamnamaan da pagdawatan da. Naibos magayamon ti bagasta, sabit bakit? Ay, nawaw. Ay, awa na, hindi may isang. Last day tuwin bakit? Sige, sige. Mapanak iti ayan ni Manang Rowena, intun madamdama. Damag ko kat at dati tinulungan na kalugaran tayo. Ay, wine, ni Mario, di tadaya, lakay. Inikan na kano iti kwarta. Agasam man. Wala, taado, ti kwarta di kabsat ko, lakay. Baknang dayjay. Nayunam to ti dawatan ken kuha na bakit ah? Wine. Pangbagas, ken pangabastaw, ti dawat ken kwa na, lakay. Janay, kaanakan, umayak man. Agtugaw ka pa yan, ti sabet. Nagyaman ako, nay. Ay, apo. Ay, ada ka din ni Nanang Mau? At dati na pananday ti gayim nanti. Ay, hanyang nga oras nga iti panagawid na? Jak pa'y siguradan ti. Ay, awaga man, kiti ka na ka. Anya? Awaga ma, ta sa lutsudan, no hanyang nga oras ti panagawid na. Ta amok mait, no hanyang nga oras ti panagsublik dito. Amaw, napatag namin ti bagakin kwa na, kaanakan. Hello, Johnny anak ko. Nakaawag ka mat. Ada ka di pagatang mo. Awan mat kiti nanang. Salud-sudak lang. Kanyang oras ti panagawid yung kinimanang Lena. Ay, jak pa'y masigurado. Saan pa'y analpas di laklakad mi? Apay ka di? At tanan ti sabit di ti balay nanang. Ay nawaw. Anya ti aramidan ni antem dita. At takano tinapatig na ibaganakin ka. Kwarta manan siguro ti dawatan day tatao. Nanang, anyang iti baga. Ibagam amarabyan kami. Agruam day tatao. Kwarta sigurado ti ibagana. Asino dya kinasaritam nga, Rowena? Ti anak ko, ading Lena. Adda ka manan ijay ti kabsat ko. Anya? Kwarta siguro manan ti dawatan na. Ay, talagang spoil ti kabsat mo. Uwan nga ron. Saan matan nga agagat? Nairwam. Tasipod pimusay day dinanang. Siya kung titimakder nga inana. Siya amin timang tadi ti masapsapul na. Aging gaita nga da asawa nan. May samot day tang asawa na. Adamot satsadot na ah. Nairuam da ngamin atunggal agdawat da kat adda itid ko. Kaputa masyanak ba't kadakwada? Ay, basol ko matlaeng. Manang nga asi ka ngamin, Manang Rowena. Tidakas na, ay, abusado mat, kan spoil Jacob sat mo, kan ti asawa na.
Anya tigagaram, sabit ading ko. Ay, kuang amin, manang Rowena. Anya, idiritso mo, tado pa'y tinaskan nga aramidag. Ay, naibos ngamin, tibagas men. Ay, una yan ading ko. Agraman bagasyo, syakmanan, tigumatang. Awan pa ngamin ti kwartami ita, manang. Kasano ko mga min, katsadot kayo mat iti asawam. Awanan ti maisa ang may, manang. Pasensya ka na ading ko, ngam awan kwartak ita. Anya? Ay, imutan naksamot to nakabsag mo. Ay, saan ko nabasol, nawan ti isaang yo. Napigsa kayo pa'y mat kanila kay mo nga agtrabaho. Anya ngay dararamidan yo. Ang kulkulong kayon sa mat iti balay yo. Inton maibos ti bagasyo, siyak ti pagdawatan yo. Saan ko apitpidutan ti kwarta nga itad ko kada kayo? Agtrab-trabaho ak matlaeng. Nagadulakit din ngay bagbagamay. No sa bali a tao, tulungam. Mangtid ka iti kwarta. Ngam no siyak ang mismo akabsat mo, imutan na. Mano atawan matan anagan ano sak ading ko. Panawan matan tapno agagat kayo iti asawam. Apo? Nagaduman nun ngay bagbaganan. Talaga nga ginsisingpot day tarwen. Anyat ko nam. Dayta best friend mo, Lina. Agin sisingpot mo. Anya? Awanan ti may sang may. Ngamawan ti kunanang agpabulod. Sa bali a tao, adat kwartana. Ni Marion tu pa ay kalugaran tayaw. Inikan na iti kwarta. Saan na mo takap-kapin ano day jay? Nalabit na uma ni Manang Rowena, Manang Sabit. Imot kit diya. Nalaing agpalastog day ya tao. Aggagat kayo mo't ngamin, Manang. Narigat mo't piman na ano ni Manang Rowena kanayaw, tinamnamain niyaw. May saka mo. Kasi ito tinapat patigaya. Kalugaran, adi na mo't kapkapin ano, when no siya, kakabsat. Sige man? Day tatirigat ti maadan itis for the kabsat. Ha? Andi di ko na? Mulaan nyo kit di nga mintibang kagyo, Manang Sabit. Isupay mo't ano at na maapit yaw. O di aday sukat yaw iti bagas. Mano nga itintad ti kabsat mo, sabit bakal? Sana nang titlakay. Ay nawaw, apay nga. Ha? Iimot day jay Arwena. Kung sa bali a tao, tulungan na. Yung musika mismo kabsat na, sana mangkad. Ha? Bayam atag palastog mo't piman, no isuti kayat na. Saan lang nga may sa ti aldaw? Addan to ti aldaw akasapulan na ti tulong ta. Katintom dumteng detangal daw. Talikutan tama ta, bakit? Ay, talaga ah! Ha? Aramidin tamat kinkwana no anya ti aramidin na ita. Ha? Mapanaklangan iti ayan ni Nanalagring. Mapanak bumulod iti bagas talakay. Nakaumay ka ba't sabit? Anya ti masapul mau. Nanalagring, bumulod akman iti bagas mo. Anya? Awan nga minon ti maisa ang minana. Ay nawaw. Awan ka ditin mulayo anatan. Awan pulos din lako yaw. Ay, ko ang amin nana. Natay dagiti mula may. Napistida si ka. Pinadas kumut ati nagpatulong itibak na nga kabsat ko ang di namut kayat ti tumulong nana. Anya? Wan, dayta ti pudno nana. Imot ti kabsat ko. Angam no sa bali at tao, ay tulungan na. Ngam no siyak mismo akabsat na, imutan na. Ay nawaw. Saan ada saya ti kastang augali ti may sa akabsat sabay? Ay, day tangarod kat na na. Awan ti kaasin na. Day talaang agpalpalastog ti paglaingan na. Kundi tulong ka no day ta Arwena kadagiti kalugaran may ngam no kabsat na ay di na matulungan na na. Ay damag-damagakin ka, Lena. Anya day ta Nanalagring. Kundi tulong bagayam tabak ng agayam mo. Sino kadakwada, nana?
Ni Rowena baknang day tasan ka day. Ay nawaw, kasanumot na ibaga yung may tikas tanana. Imay nga min ni sabay kakabsat na iti balay, iti napalabas. Bumulbulod iti bagas, tanapisti ka no timula da. Kahit awan igatang da iti bagas. Ngam awan ka no ti kunati kabsat na tulungan na ida. Ala, inulbudan na kayo manan, day taasabit, nana. Saan apod no anapeste ti mula da? Kasano ko maama peste, kat saan damot anagmula, nana? Sa maysa, ay nauman ni Manang Rowena. Ta isumod lang nga iso tinamnamaan di kabsatnan. Ay kuray asino mo't anana. Asino ti mayat amang tulong iti tao asadot. Ay uray kabsat mo no sa dot, bye-bye amditan, nana. Imay ni nana lagring iti na minsan nga aldaw, Manang Rowena. Ibagbaga ka numot di kabsat mo, anapeste ti mula da. Ngam, awan ka no ti kunam at tulungam ida. Ay nawang, agar aramid man ti istorya day dya tao. Ay talaga, sika pa yung tirumrumwar adakes kadagiti istoryana. Ay hindi tangarod Lena ading ko. Saan lang nga ispoil ti kabsat ko? Nalain pa nga agaramid iti istorya tapno laeng agrupro pa na dalos. Kad, anyang harod nga ti planom ita. Mapanak iti ayanda. Agsarita kami iti nalapat iti dayjay asabe. Anya pa'y lang ti aramidom dito'y balay Manang Rowena. Kalpasan ti aramid bukan niya. Mayak, takayat ko nga ibagaken ka. Ano ag istorya ka kadagiti kalugaran tayo ket pudno ti istoryaem. Di ka agar aramid iti inulbod nga istorya tapno si kati agbalin analintag. Ay nawaw! Pudno matatultulungan ti sabali at tao. Ngam no siya ka mismo akabsat baw. Di nakpay mo't matulungan. Wen tasaan mo deserve ti tulong ko? Mano atawanan asyak ti mangipapa ay kadagiti masapsapol mo. Uray ita anak ki asawa ka. Ngam, anya ti inaramid mo? Inabusom mat. Umanay mat siguro ti mano atawan asyak tinangted iti masapsapol mo ading ko. Anya? Maasyanak ka da kayo. Ngamjak kayat ama spoiled ka ading ko. Aggagat kayo ngamin, tapno romang ay matibiyagyo. Laglagi pam, saan ko apid-pidutan ti kwarta, sabi? Gusto, no di mo kaya ti tumulong, di kan sumanaw. No sa bali at tao, kaya't mo atulungan. Mo ti mabalinak. Tapno ibagakkan ka. Amin akinabak nang mi amakitkitam, kat bunga ti gagat, banog kan sakripisyo me. Isu nga uray kabsat ka, no sadut ka. Di mo namnamaan at tulungan ka. Awan may ruwam ka no kastalaang. Kasano nga rudan no matayak. Di agbisin kayon iti asawam. Diyak maguskon ti ugali day takabsat mo, sabay. Ang panagkunakot. Husto ni Manang Rowena, mayaw lakay. Ay nawaw, husto niya tumulong iti sa bala tao. Ngam si kakabsat na, di na ka matulungan. Ay, mano atawon mo't piman, nga iso ti timul tulong kadatalakay. Naumamot siguro na, tama kita na nga agsadsadot ka. Anya, siya lang, iraman mo mo tabagim Ay, sige. Ay, padata mo asadot nga may. Ano santa man na natin, mula lakay. Mulaan ta ti bangkag ta, tapno saan ta namnamaan ti tulong nga ito di kabsat ko abaknang. Kung pa'y sumupi man, pudno ti naibaga ni Manang Rowena. No anyaman ti adakin kwa na ita, ket inrigrigatan na ti jay. Anya nga ron nga tigan mga sawan, sabay. Manipod ita lakay. Agkagagetan adwa.
Tuladon ta tinaramid ni Manang Rowena. Tapnaw, rumang ay may tibiyag ta. Ay, nawaw! Saan aga po tada si dadaan at tumulong kada tayo, kat agsadot-sadot tayo maten. Tulungan tayo kumamat tibagi tayo, tapno ag progreso mat tibiyag tayo. Ngamin, saan nga iti amin aka nito kat ada si dadaan amang tulong kada tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! O, kumusta ngay, Beshi? Ada ka din na-apply ang matrabaho? Nawan pa'y nga Rudmia. Kasanumot nga min, saan naka-qualified ka dagiti nakita ka hiring. Ada nakita ka hiring, Besh. Tiliktunan nga si iti pagtrabtrabahwat. Ha? Anya ti kasapulan da, Beshi? No sanak ngagkamali, agkasapulan da iti cashier. Ay, amang ano sa anak man apasok iti qualifications da. No siyak ti sika, ipadas ko ti ag-apply. Anya tamom ngay, amangan no magustuhan da ka ti boss da ijay. Damag ko kat, ti aking kuko mismo ti ag-interview. Ala, kasla narigat, Beshi. Ay nawaw, isaganam kit di ti biodata am tag-apply ka. Naimbag nga daw yu, ma'am. Ay, sa anak ma'am. Saan asyak ti boss ditoy? Empleyado akmatlaang. Ay, ada ka di masapol mo, ading ka, Nadamag ko ngamin nga adda ti hiring yu. Agaplayak ko, ma. Ay, agtugaw ka pa, itaurayom ni boss, madam. Ay, sika ka di ti agaplaya cashier? Owen, ma'am. Ina, tinagan ko. Ay, manang kura, kunamlatan kanyak ading ko. Short for corazon. Ma-interview dak nga ta ti boss yu ita, manang. Uwan, sigurado da ita. Ngamen, nag-resign ti sigud a cashier na. Apay mo ta nag-resign, manang. Saanan ang makaanos ading ko? Anya nga min ang tinagan mo, basang? Siyak ni Ina, madam. Panagkunam ka di ket kabailam ti trabaho ditoy. Owen, madam. Ada ka di ti experience mo? Awan pa'y ma'am ngam willing to learn mo't kit di. Nasayat mo't nga rod no kasta. Okay, mabalin mo ti mangrugi inton bigat. Agyaman ako, nay, madam. Alaam to kan ni manang kora ti uniform mo. Mangtidak mo't laang iti booklet ken ka. Naska nabasaem, tapno amom ti araramidem ditoy. Nadya kaya ti trabahadora sa doob. Nawatam. Uwen, Madam Gigi.
Kumusta ti interview, Ina? Nasayat mo't manang Cora. Apay nga ron kasla di ka makaisem. Awan mo't manang. Mabalin ka di nga alaek ti uniform ko. Tikunan ni Madam Gigi kat alaek kanuken ka manang. Ay, uwan. Ada iti locker. Susim. Kaano ka amang rugi? Intun bigat manang. Sa paam ti umaya, tapno saan ama kaungat ni Madam Gigi kan ka. Istrikto nga min ni Madam iti oras. Saan ama balin, amala daw ka. Nasa pakalaunay mo't ina anak ko. Anyang oras si trabaho maya. Alas 7, tatang. Ngam naskan ka no masapaak. Ta istrikto ka no ti Madam mi. Kastaya. Wen tatang. Uray, makaturturo kay ti trabaho. No kasjay amanggag mo ti boses na. Ay kat, makariing ka tatang. Iso siguro mati kinatao na anak ko. Baimbag man, tamayat kag trabaho nga ura istrikto ti busbaw. Wen tawan mo ti pagpilyak tatang. Ipadas ko lata Kat no saan kami nga agklik iti dayta abos Madam. O di agresign na to. O sige. Awan tinakis na no ipadas mo anak ko. Aramidem ti kabailam. Tapno maayatan ti busmukin ka. Si kagam ti baro ang kasyer. Wen manong Jaco. May bagay lao na keng katinagan mo nga ina. Ay nawawa. Agsubli ka kit di ti trabaho manong. Amangan no makita na kanibos Madam. Kat makaunget. Awan ti pagdanagam. Tawan ni Boss Madam Gigi. Adda tinapanan na. Anya? Awan ti stricto bus tayo. Isa mabaling nga aramidan tayo ti kayat tayo. Makuungat na sigurado ni Madam Saan to mapasamak dahi ta? No saan na amaamuan? Di ba ali? Tanood da ni boss. Napartak mat tigaraw tayo. Itatawan, medyo ang ginanatay mat basita. Saan tayo magpalugyan niya? Among ka di ina? Ti anya Jaco? Kanay na pagsasawan ni Madam ti sigot na kasiriti. Isuan naglisan siya. Wala mang rugi ka man naman nung Jaco. Kaslapot-put nganak mo. Ay nawa, saan ka but-but ngayon? Ibagbakak lang ti pudno. Di na kami naanusan ti ugali ni Boss Mata. Oras siyak tubay. Tsak maawatan ti ugali dahi taabos tayo. Saan mo't siguro nga agungat no awan ti makagapo manong Jaco. At daman uno saan. Agungat lahat tayo ta. Amom ka di? Ano kasta bad trip? Kit nagiti empleyado na ti pangipapasan na. Unak nga ron. Nung makabiro ka kiti sa bala pagtrabaho ak. Talagang agrisay na amat lang dito. Kumusta ti trabaho, ina? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam, Madam. Kasla nakigtot ka man. Apay ka di. Okay lang, Madam. Anyang aminan ti bagayo? Saan ka kadi marigatan iti trabaho? Saan mo't anarigat ti trabaho, Madam Gigi? Sigurado ka Tano di mo kabailan, mabalin mo ti agsapol iti sabali a pagtrabahoam. Sanak mo tamarigatan, Madam. Kinapudno na. Ma-enjoy ko unay ti trabaho kita. Nasayaat mo't nga rod no kasta. Tapno maaramid mo ang nasayaat dagiti rumbang nga aramidom ditoy. Owen, Madam. Urnusom talistaan mo. Bilangan mo't laeng numano ti koleksyon, taited mo kanyak sakbay nga agalas 5. Sigurado makompleto ti kwarta. Jak kayat ako kupitan na. Owen, Madam. Kumusta ba ti trabaho, ina? Tunggal agsaon ni Boss Madam. Madandanagan Mia. Oh, apay madanagan ka? Ungtan nakakadi? Saan mo't? Ngam no kastang agsasao.
madlaw nga strikto, beshi. San pa nga umisem? Agbuteng ka talaga no manggag mo ti boses na. Ano sampay, Beshi? Mayroam kanto ka di. Amom ka di itay, beshi. Inungtan naman ng timay sa katrabawak. No pampanunutek, kas napud no ti ibagbaga ti daduma akatrabawak, nga uray awan ti makagapu kat agong unget latan. E di anya ka no ang makagapu ngay nung tan na ti katrabahuan, Beshi. Day tati ka mo. Taadayuak, idi madamang agong unget ni madam. Isu atsak na awatan timbagana. Oh, madlagayang, Beshi. Sigurado nga da makagapu. Awan mat siguro ti tao nga agunget, no awan mat ti makagapu. Oh, apay anala daw kasi ka, Jaco. Natrapik ka kami, anang Cora. Sapay na sapa simbang pad ni boss, madam. Ay nako, no kasta. Ada kaya man ni Madam JJ ito opisina na. Wen, itaypay. Sos. Ano pa yan day ta? Ay kat isaganam tilapayag mo ah. No, apay nga min anala daw ka ah. Traffic nga road. Agpalawag kanto ka ni Madam JJ. Sigurado ama kang ngagkamanan kan kwa na. Iso nga do tag resign. Ta stricto launay day ta Madam JJ. Sa nga pulo lang ang minuto manadaw ka. Agungitin. Uray 1 minute laang dayta. Big deal kan ni boss Madam Jaco. Sigakit di mat. Manon abulan mo dito yung kasta kalata. Apay anala daw ka manan sika, Jaco. Traffic ngamin, Madam. Basol nga rod ti traffic, Saan Madam? No amo ma-traffic, agreeing ka na sapsapa. Diyak kaya ti kasta pa nagrasrason mo, ha? Traffic pa ilaang magtipabasulam, iti kina-irresponsablem. Pasensya kayo, Madam. Saan na maulit? Kasta ka na yun ti bagbagam. Saan na maulit? Ngam! Kalpasan ti manong nga aldaw, maulit tumanan. Madam. Last warning mo da ito yan. Agsublikan iti trabahom, taado ti orders ita. Diyak kayat nga ag-cellphone ka, kabayatan ti panagtrabahom. Narladaw ka lang nga ruden? Wala. No oras ti trabaho, agtrabaho kayo. Nalawag! Makapadanag man ang Cora. Ay nawaw, awat di rumba nga pagdanagam. Basta aramidam ti papaaramid ni madam, tapno saan ka maungtan. Amom, 10 minutes laang analadaw ni Jaco. Ngam kastaunay nga unget ni boss madam. Kasano, kaslaawan mat manaknagam day jay adya ko ading ko. Nabayagan dito'y, ngam kastapay laang ti aramid na. Inton maungtan, agrire. Ibaga na anak kaung-ungat ni madam, uray basol naman. Kasanon no, siyak ti sumaruno nga ungtan ni madam. Inal daw samot nga daong ungtan ni madam. At ka di basol mo? Wano dakas nga inaramid mo, tapno ungtan na ka, ading ko? Awan man ang Cora. Oh, no kasta nga rod. Awan, di rumbang apagdanagam. Ni, Manong Jaco, inalamot na dagiti gamit mo. Agresign ako, Nina. Ay nawaw, apa yan? Pinapanaw nakakadi ni boss madam? Saan? Nung akong kaya tagtrabaho iti dahito ka. Anya? Ang mga nusikang tungot ti sumaruno pagpupudutan na. Nawaan ako. Awan mo ti amok ang makagapo. Ampun ba dahito ang Madam Gigi? Ora awan ti makagapo, agong itlata. Awan ti pakawanin na dahita. Anya? Ora simple abanag, pagbalinin ng aisyo. Narigat ti madan iti boss sa kasing kuwana, ina. Mia, yaramidan nakman iti resignation letter. Ano ti resignation letter, ina? Ag-resign ako niti trabaho, Pesi.
Apay mat, kabutang mo ti boss mo? Kasano no siyak ti sumaruno a pagpupudutan na ita, ta nag-resign ni Jaco. Anya? Awan ka no mo ti pakawanan na dayta. Apay, ada ka di inaramid mo akalukwan, Beshi? Awan mat, ngam basta. Yaramidan nak iti resignation letter ko. Agsapulaklatan iti sa bali pagtrabahuak, Beshi. Anya? Anda din na damag ko. Gag-resign ka kano iti trabaho, inaanak ka. Saan ako na naragsak iti trabaho tatang? Adumot lang ti negative comments iti dayta a boss mi. Ay nawaw, kanayon layo nakastatibag ang anak ko. Stricto unay, tatang. Ay, adaya mo't tibos asaan nga istrikto. Nagpaaramid ako iti resignation letter iti gayom ko, tatang. Pagpanunutan pa yan na saya, dahil anak ko. Di ka nga minagpa-apektaw ka nagiti mangmangag mo. Nang runa pa yun, saan mo mo't alapanagnagan? Tang, nag-resign ni Manong Jaco. Kat amangan no siyak mutin ati pagpupudutan ti stricto a boss mi. Talaga amaungtan ka, no adda ti kalukwan nga aramida manak ko. Ngumno awan ti basol mo. Anya kumangay ti pagbutngam. Asino kada kayo ti kayat na ti sumurot iti dayjay at Jaco? Itayag na lang ti imanang. Talaga makaunitan ni Madam Manang Cora. Kasalumat nga min, dayja adja ko. Agreklamo no mabagbagaan, uray basol naman. Pasayat matkit di ta nag-resignan. Narigat nga tati may ramraman anya. Sigurado kayo kadi? Adiyo kayat ti sumurot kan kuan Yan tangayawan mo ti sumungbat. Okay, mapana ko ni ti office ko. No asino ti kayat na ti agresign, agdiretso kayo lang iti office. Nalawag ka di? O sige. Ituloy yo ti aramidan nyo. Agseryoso kayo iti trabaho yo, no diyo kayat ti maungtan. Mapan ka kano iti office ni Madam Gigi, inaading ko. Ay nawa, apay kanuman ang Cora. Ada kano napatag nga ibaganakan ka. Ala, awan mo ti amok ngay naramid ko Manang Cora. Kompleto mo ti inted ko a collection idikalman ken kuana. Sigakit di mat. Saan na ka nga ungtan ni Boss Madam? Apay nga ro da masapol nga iti office na ti pagsaritaan mi. Relax lain ko nakmat. Nasaya at abos ni Madam Gigi no nagagat kan responsable kamat nga empleyado. Adaman ng tinungtan na itay Manang Cora. Ala, amangan no siya kunti sumaron no. Ading ko, di ka agpa-apekto iti negatibo nga ibagbaga dagiti katrabahuan tayo. Ngamin, isuda ti ayan ti parikot. Ure agrup-rupa nga istrikto kan naungat ni Madam Gigi. Nasayat day jay abos. Panagkunam kadikat, agbayagak pa'y dito'y no saan anasaya at ni Boss Madam Gigi. Kumusta kan, Ina? Kumusta ti trabaho? Main-enjoy ko matlat ta, Madam. Magustuak launay ti kasta sungbat mo, balasang ko. Ha? Manmanula ang templeyado a seryoso ti trabaho da. Agyaman unay ta, maapresyaryo, Madam. Pangaasim, tadi ka agbalin asadot. No trabaho, trabaho laeng. Di mo na yunan iti kalukuan. Ta, makanggig ka talaga kanyak. Owen, Madam. Kastamot ti araramide. Pasensya kayo no maminsan. May ramraman kayo iti ungit ko kadag iti katrabahuan nyo nga irresponsable. Narigat nga min no baybayak ti kasjay nga araramiden da. Agasim, agsel-cellphone da, kabayatan ti panagtrabaho da. No daddo ba, maladaw da. Nasken ang madisiplina ti kakasta nga empleyado. Maawatan kayo, Madam.
Oh, ato pasarabo para ken ka. Inikat mo ito tidak duma katrabahuan niyo. Ay, no. Agyaman ako na Madam Gigi. Awanan niya man na. Isaga na munti collection, tamasapa tayo amang rikip ita. Kasangay ngamin ti anak ko. Nay, mga lamit buko pa ina. Pasarabo ni Madam Gigi, tatang. Ay nawaw, mayat Kasta unay ti danag ko. Itay pinaayaban nak iti office na, tatang. Kung naklakit din noong tanak mo. Ano kasta? Saan mo nga intuloy tinag-resign? Saanin, tatang? Kat kabayatan ti panagsarita mi ka ni Madam Gigi itay. Naamiris ko. Husto lang nga agbalin nga istrikto. Tapno madisiplinaan dagiti empleyado na. Kan nasayat mo't gaya mataon ni Boss Madam Gigi, tatang. Ay na, kunakto mga minggan kanak ko. Nuar aramidem anasaya at itrabaho. Awan, tirumbang nga pagdanagam. Wen nga rod, tatang. Wen, kamaliak mo't laeng. Tanupatpatsik ti negative nga ibagbaga dagiti katrabahwak. Nga uray jak mo't ammo ti husto anapasamak. Siyak ti lugi, tatang. Husto ka anak ko. Iso enton sumaruno, timbangem pa yan nasayaan. Dagiti mangmangeg mo. Sakbay nga agdesisyon ka. Okay? Ay, nawaw! Sakbay amamati ka kadagiti sayang gusang, amuampay nga umunano anya ti pudno a makagapo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.